Ala nung mga lakon nami, dahil matumutumon nami na sila masuk ito kanya na mano. Atong bedya mga godak manong-manong.
titatutu di ulaut di Lastiroha marhiti ng gunung marulang tahun 20 tahun ima yanakon ni Pumuan na Poso to Kamarpun sa Kota Bataan.
Shalom. Shalom. Tepuk tangan kita saluna. Horas pada mau bonus untuk kami, lima doa tubuh kami. Horas. Naposo to Margo. Horas lakang dita, naposo raya ni bos. Horas. Wah kita mana? Segala kita. Raba naposo dan tiga tubuh lata. Hai naposo dan tiga botol mata. Jadi